Reka ngusuze kandi mwifuriza ibyiza gukurikira NCTV Rwanda umunsi ku wundi. Nizere ko umeze neza cyane ku byo uri gukora. Yo gusuza kandi ukwifuriza ibyiza. Nitwa Clement Ndayisenga, nyemera nkugezeho bimwe mu bigize imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye none kuwa gatanu tariki ya 23 Kanama umwaka wa 2024. Akaba ari inama ya mbere y'abaminisitiri yateranye aho guverinoma n'ubundi yari imaze iminsi mike irahiye, dore ko yarahiye kuwa mbere w'iki cyumweru. Itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri kuwa gatanu tariki ya 23 Kanama 2024. Inama y'abaminisitiri yateranye muri village Urugwiro yewe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inama y'abaminisitiri yagejejweho imiterere y'icyorezo cya virusi y'ubushita bw'inkende monkeypox mu karere y'u Rwanda ruherereyemo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko icyo cyorezo gihangayikishije isi, mu gihe guverinoma y'u Rwanda yo ikomeje gushyiraho ingamba zo guhangana n'iki cyorezo. Abaturage barasabwa kwitwararika no kubahiriza amabwiriza bagezwaho na Minisiteri y'Ubuzima yo kwirinda icyo cyorezo. Inama y'abaminisitiri yemeje gahunda ya kabiri y'igihugu yo kwihutisha iterambere NC2 y'umwaka 2024-2029. Inama y'abaminisitiri yagejejweho imyiteguro y'igihembwe cy'ihinga cy'umuhindo umwaka 2025. Inama y'abaminisitiri yemeje imishinga y'amategeko ikurikira, aho yemeje umushinga w'itegeko ryemera kwemeza ko u Rwanda ruba kimwe mu bihugu bihuriye kuri stati y'ihuriro rya Rahe ku mategeko mboneza mubano mpuzamahanga yemejwe irahe mu Buholandi ku 31 Ukwakira umwaka 1951, agatangira gukurikizwa ku 15 Nyakanga umwaka 1955. Yemejwe kandi umushinga w'itegeko rigenga ihiganwa mu bucuruzi no kurengera abaguzi. Inama y'abaminisitiri yemeje politiki na porogaramu n'ingamba zikurikira: ingamba zo kubaka ubushobozi bwo kubungabunga ibidukikije no kurengera ubudahangarwa ku mihindagurikire y'ibihe mu mwaka wa 2024-2030. Politiki y'inganda mu Rwanda nayo yemejwe. Raporo y'u Rwanda kwishyirwa mu bikorwa by'imyanzuro y'inama mpuzamahanga ya Beijing nayo ikaba iri mu byemejwe. Mu bindi by'ingenzi umuntu yavuga bikubiye muri iri tangazo by'imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye none, harimo ko inama y'abaminisitiri yashyize mu myanya abakozi bakurikira: mu rwego rw'umuvunyi Madame Clarisse Munezero yagizwe umunyamabanga uhoraho muri urwo rwego rw'umuvunyi. Muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Minicom Bwana Antoine Marie Kajangwe yagizwe umunyamabanga uhoraho muri iyo minisiteri. Muri Minisiteri y'Ibidukikije Madame Beatrice Kiza yagizwe umunyamabanga uhoraho muri iyo minisiteri. Mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA Madame Sandrine Isheja Butera yagizwe umuyobozi mukuru wungirije muri icyo kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA, aho azaba yungirije Cleophas Barore ariwe muyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA. Gushyira Madame Sandrine Isheja Butera mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru nk'umuyobozi wungirije ni ibintu bizafasha iki kigo mu iterambere ryacyo, kuko ibijyanye n'imikoranire hagati ya Cleophas Barore ndetse na Sandrine Isheja ishobora kuba myiza, kandi bikarushaho gufasha iki kigo mu iterambere ryacyo bitewe n'ubijyanye n'ikoranabuhanga. Gukoresha imbuga nkoranyambaga bizafasha Sandrine, mu gihe Cleophas Barore azafasha mu bijyanye n'imiyoborere y'iki kigo. Urubuga ngishwanama rw'inararibonye z'u Rwanda Speciose Mukandutiye yagizwe ugize inama y'inararibonye, nako kandi François Karemera nawe yagizwe ugize inama y'inararibonye. Inama y'abaminisitiri kandi yavanye ku mirimo Bwana Zefani Niyonkuru wari umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri ya Siporo Minisiporo, nawe akaba yakurikiye Minisitiri wa Siporo nawe uherutswe kuvanwa muri izo nshingano, dore ko atagarutse muri guverinoma. Akaba ari Munyangaju Aurore Mimoza utaragarutse muri iyi guverinoma, wari waragiye kuri uyu mwanya wa Minisitiri wa Siporo mu mwaka wa 2019. Mu bindi kandi Minisiteri ya Siporo yamenyesheje inama y'abaminisitiri ibikorwa bya siporo bikurikira bizabera mu Rwanda n'ibizabera mu mahanga. U Rwanda rurimo kwakira amarushanwa akurikira: imikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi cya basket mu mwaka wa 2026 mu bagore, irushanwa mpuzamahanga rya
cricket mu bangavu batarengeje imyaka 19 n'irushanwa mpuzamahanga rya tennis ku rubyiruko rutarengeje imyaka 18. U Rwanda kandi rurimo kwitabira amarushanwa akurikira: imikino y'akarere ihuza ibigo by'amashuri izwi nka FEASA irimo kubera i Kampala muri Uganda, irushanwa rya volleyball ry'urubyiruko rutarengeje imyaka 18 ririmo kubera i Tunis muri Tunisia. Kuva ku itariki 28 Kanama kugeza tariki ya mbere Nzeri 2024 u Rwanda ruzakira rushanwa mpuzamahanga mu mukino wa rugby. Amakipe y'u Rwanda zitabira amarushanwa akurikira: kuva ku itariki ya 26 Kanama kugeza tariki ya 2 Nzeri 2024 irushanwa rya volleyball y'abafite ubumuga sitting volleyball mu mikino Paralympique izabera i Paris mu Bufaransa. Mu gihe kandi kuva tariki ya mbere kugeza tariki ya 14 Nzeri 2024 irushanwa nyafurika ry'abatarengeje imyaka 18 mu bahungu no mu bakobwa naryo rizakinwa. Imikino yo gushaka itike y'igikombe cya Afrika cya 2025 u Rwanda ruzakina na Libya tariki ya 4 Nzeri 2024 na Nigeria ku itariki ya 14 Nzeri uyu mwaka 2024. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yamenyesheje inama y'Aminisitiri ko ku tariki ya 27 Kanama 2024 hazizizwa umunsi Afrika wahariwe iranga mimerere ku rwego rw'igihugu kazisizwa mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru. Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda yamenyesheje inama Minisitiri ko ku itariki ya 11 Ukwakira 2024 u Rwanda ruzizihiza umunsi mpuzamahanga w'amakoperative ku rwego rw'igihugu kazisizwa mu karere ka Musanze naho ni mu ntara y'Amajyaruguru. Bikorewe Kigali ku 23 Kanama 2024 ritangaza ko ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Edouard Ngirente. Ndagushimiye cyane rero ukurikira NCTV Rwanda umunsi ku wundi. Nge nitwa Clement Ndayisenga nkwifurije kugira impagarike n'ubugingo.